Üle canın uydur, aksını sergek gününen gündü barcamut öngürülak ılcıttak. Sakabıt sirger uot sitime sılahının kaçıyı tığın soltalak. Bugün aksını sürbe iki günüger doydurdunen energetikler edelek günlere belyetener. O kurduk tığınçı 900 sürbe sıl aksını sürbe iki günüger Rusya elektrifikasiyatın sudarstvanay bulana ılıllı bit güne. Ondan elgeye bitiger bölü gez modun küye kolbamuta biyohun sılın belyetir verülek günüger muhunlu bit. İstoriya bıhınsa geten olsıllar etgeten kördökkü, eggeyselini tiger ambastan, ımtız bazı tiger mahanan ottullar teplavoy stansiyanı ilelep bitter. Tı uçastaktargar kıra dizelini stansiyalar turbuttura. Tığınçı 900 biyohun 9 sılttan sağılan sel energa sana stansiya tututun sağılabıta. Tığınçı 961 sıldaqa seyaga, uanna ergege, arı ulakan kımtalar dizeline elektrostansiyalar turbuttara. Bu stansiya elgen, gündeye, koro, tolan uçastakların qaban uvat berire. Tığınçı 963 sıldaqa elgeye, seya uçastaktara Jokuskaydağı sevara set jahalıgar berili bittere. Ürdük yürülək gaz liniyata oңohullan suntargı tığınçı 972 sıllıqqa, onton elgeyge tığınçı 973 sıllıqqa gaz ota kelbide. İti kurduk tığınçı 973 sıllıqqa aqsanyığı sürbe 5 günüger elgeytəği gaz qabar teritoriyatıgar uata kolbamuta. Tığınçı 900 biyohan ağız sıllıqqa atırcı ғайын sürbe ağız günüger ısısırız ministerlerin sebiyete bölü gehen tutu tuğundan uğraq taharbuta. Barağay tutu salayatçıtından Evgeni Nikanorovich Batenchuk anambuta. Biligin gaz tututun tuğundan kılgaz istoriyaga oluğuran oğuğulubut kinetin görüyorlar. Каскад Вилюйских ГЭС имени Евгения Никаноровича Батенчука снабжает электроэнергией населенные пункты западных районов Республики Саха и Якутия. В состав входят ГЭС-1, ГЭС-2, мощность 680 мегаватт, среднегодовая выработка 2,71 миллиардов киловатт-часов. По 5 линиям электропередачи, идущим от каскада Вилюйских ГЭС, электроэнергия передается в Мирный, Айхал и Удачный. Основной потребитель электроэнергии – предприятие алмазодобывающей промышленности. Строительство каскада Вилюйских ГЭС имело колоссальное значение для региона и страны в целом. Опыта строительства вот именно в условиях вечной мерзлоты, вот его ведь не существовало. Вилюйская ГЭС – это первая в мире каменно-насыпная плотина, набросная плотина, именно в условиях вечной мерзлоты. Строительство гидроэлектростанции на Вилюе имело и мировое значение. Первое в своем роде. Что она дала миру? Она стала примером и ориентиром для других. То, что казалось почти невыполнимым, было сделано. И как? Мне очень часто приходится смотреть документы времен строительства
Я хочу сказать, что то, что сделали здесь люди, построили эту уникальную ГЭС, громаднейшее сооружение, в жесточайших условиях изолированности. И низкий им поклон. Расположение станции, оно зажато, вот видите, да, между двумя ущельями. Вырубалась скала. Поэтому проектировалась станция вот именно из расчета вот этих минимальных размеров. Поэтому оборудование компактно расположено. Специально для этой станции, для Вилюйской, были турбины разработаны на такой напор. Ну, то есть многое здесь было сделано впервые. Но и самое главное здесь, что приехали люди, которые горели этим делом, первые руководители, потом они стали героями статического труда. А они действительно были люди мужественными, сильными, отважными. Вот они как раз попали вот в то место, где было много пространства для героизма, для подвига. А для подвига действительно места было много. В поисках кандидата на должность начальника Вилюйской стройки выбор пал на меня. Мне было 44 года. Не согласиться с предложенной работой я не мог, а согласившись, пожалел сам себя. Надо было ехать в глухомань нехоженой якутской тайги, где среднегодовая температура была ниже нуля почти на 10 градусов, где в году было всего 59 безморозных дней, а зимой минимальные температуры составляли 62 градуса ниже нуля по Цельсию. Понимаете, как люди трудно тут жили. В палатках мороз. Как рассказывают сторожа, говорит, утром просыпаешься, а волосы примерзли там к стенке. Этот подвиг не описать. Люди, старые закалки были, ничего не боялись. Ни морозов, ни работы никакой. Кругом тайга. К нам медведи заглядывали. Мороз 50-60 градусов. И незаметно человек отморозил нос или щеки обморозил. Так специально друг за другом смотрели. На это был строгий приказ начальника стройки. Начальником строительства был Евгений Никанорович Батынчук. С 2005 года каскад Вилюйских ГЭС носит его имя. Каждый раз восхищаюсь смелостью той инженерной мысли, когда 50 лет назад проект такой сделать, и чтобы работала, и работала еще надежно в течение 50 лет. Те наши предшественники совсем просто справились, сейчас стараемся и мы. 50 лет работает надежно, бесперебойно. Многие первые строители уехали, остались те, кто посвятили себя этому делу. Каково это – обеспечивать энергетику в таежном суровом крае? Же ити курдук тынча 975 сылтан элгей подстанция тоголлан гэс утун улуктақты туттан лурубут. Турорулубут сыл үле толутугар бир сүрүннэх сүннүлэх болнагана тух барыта туолар. Элгей сылинитигер бүлүбебит кытылгар колут тергенигер бүлүген уата аксыңны сөбебес күнүгер колбанна ден суруктаах өйдөбүннүк белени турорбуттара. Бу белени Ленин орденнах элгей сопкоз салаттата бүлүген электричестватын уата колбанора улакан умнулубат түгенден өйдөбүннүк беле турурукка ден бахарбыттара. Хопкоз директоры Никандр Никифорович Павлов, паркома Андрей Иванович Иванов,
Соппос кудугонюгар Александр Ипатьевич Васильевка өйдөбөннү кескиһин оңоттор буттар. Ол эскиһинен ситтетен Соппос МТФ инженера Ким Степанович Максимов салайытынан сварцыктар, туру лехет улаттар Петр Николаевич Сафонов, Михаил Наумович Иванов, Николай Семенович Игнатьев, Василий Иннокентьевич Егоров, Иван Михайлович Мартынов, Быға сотон, сыбаркалан, краскалан, төрт күнегер сыралахан бүтәр-бүттәрі. Турак сирин бүлі әбе кытылыгар Джон Эльбехтик сылжат сиригерден клуб индегер талбыттары. Отчатоғы клуб директоры Үлен Бербітсергер совхоз қағайстывыны чағын үләхеттері Яков Александров, Уанна Николай Кириллин, Уатоттон Илиннен қаспыттар. Иті сылкәкке техническай түретінен уанна қаллан тымнытынан тартылынан ақсыны сүрбебес күнігер гәй сота қолбамыт. Анал бәлені әрді соғыс бүтерен баран қолбамыт күнігер ақсыны сүрбебес күнігер тұру бұттар. Әлгәйге гәй сотын қолбұрчығы, әлгәйтәғы сетевой участок кәлдіктебі самай әдер кәскілбәк үлхеттерігер Ким Степановка итағаян қолбап бұттар. Ити күн колукка Ильич барбат уата электрическай уата келледен улақан бұрағанник болбута. Жеті күрдік биоғынсыл ұсталақ туратығар етейттен тымныттан толғыбаққа үлелен қамсан әлгәйге уат сетімін үлеті біліңі тағымға үйінне сайынна. Сұнтар ерейін әлгәйтәғі сетевой участыға ден аттынан әлгәйге ағыз сейіға екке үләхет үләли ұлыролғыр. Бүгінгі өріләк күнгі төрәбіт нәлектерге уат сетібе сайттарын тұғығар үләне өрі тұтан сүнкен қылаты келдер себет ветеран үләттер бүтінен әме кен тұттабыт. Кенелер мұндыр өйдірі дойдыға бірінеләк болылыра бияқа өрі үті әрі олабыр болар. Ол күрдік Российская Федерация энергетикатын ветеран үләті Валерий Николаевич Попов. Российская Федерация энергетикатын ветеран үләті Николай Дмитриевич Никаноров. Сақа Республикатын ветеран энергетика Василий Гаврилевич Захаров. Сақа Республикатын ветеран энергетика Николай Федорович Макаров. Сақа Республикатын ветеран энергетика Леонид Михайлович Варламов. Сақа Республикатын ветеран энергетика Юрий Максунович Ким. Саха Республикатын ветеран энергетика Валерий Васильевич Егоров. Әлгәйтәғі сетевой участогар 19 сылыстата үлеләбіт Андрей Андреевич Сёков. Әлгәй сетевой участогар 32 сылыстата электромонтерынан үлеләбіт Алексей Михайлович Жирков. Әлгәй сетевой участогар 36 сылыстата электромонтерынан үлеләбіт Михаил Михайлович Жирков. Әлгәй сетевой участогар сүдбе 2 сылыстата электромонтерынан үлеләбіт Владимир Михайлович Тимофеев. Әлгәй сетевой участогар сүдбе 2 сылыстата Элбек Жанжылатын ғарбыт Надежда Ивановна Захарова. Көлөне собуяр. Әлгәйтәғі сетевой участок бастың үлет династиялары. Михаил Михайлович онна кені олаттара Алексей Михайлович Михайлович Жирковтар. Николай Дмитриевич онна кені ола Алквият Николаевич Никаноровтар. Валерий Корнилович онна кені олаттара Владимир Валерьевич Алексей Валерьевич Яковлевтар. Николай Федорович онна кені ола Андрей Николаевич Макаровтар. Андрей Элгайтағы сетевой сетемге әме үләли сылчыбыта. Юрий Максимович уанна кені ола электрик иделях Иван Юрьевич Кимнер жекергеттері. Устық иделері бағынан гражданин, патриот бұғытынан нәйленя олығы жағаға ойгута тұпсарығар дәрінелях чейіне үлелері ұтчат жону етіге бегетерек чағылқай құлыбыр болара сарбаға соқ. Әлбек раз идеттен энергетик, самай надалақ, жоғын солталақ, ирденер иде болар. Ордық бейге қотуғы край бітігар, әйгі дағат сүгі солталақ. Энергетическа сала табығаста ғолететтен, жон серге ұлығын қатыстыбата бұғатчы тұтылықтақ. Уот сетімен үләттері өрі түбікті ғолеләқтер.
кыһыны, сайыны, түйіні күні хүлбәкке сылағынан қайтчен олар. Үлені қоғындар қиялдар. Екі тығынча сүрбе үссіл арасыяға аға сөбәйт. Сақабыт сиргер үлі, әлгәйге газ уты қолбамыта бүйғын сылығар, реккі стыл кәрәтәтілдер, өтөтіл үтімене түстенер, өбілейдәк күні алғыстақ тойғынан ағар, Соқыр Республикатын культуратын тойғына Евдокия Захарова. Үлі кейтіттен ордук жестәғ ытық табыллақ, бүкінанныгар кім бары болой. Үлі өрітіттен ордук үрдік ырас үрі туық бары. Күнді бар жамыт, бүгінгі үрдік өріннен істік ихирақ әғатты тестияғын. Әғатты тұтар үтіякен жамыт өрілерігер күттігіғын. Әғатделерге тылбариллер әлгәйін әлеген аға бағылығар Павел Анатольевич Григорьевка. Үтө кәһеннән бастыллах әлгәй рейс участогын битерәннәре, үләһеттере, оны бастыллагы жыттар. Олуктоо жаһалтааттан туз бәймә апыттан ehitне профессиональный браханникытнан он әлгәй нәһилегер гез ота кирбитнен агардалыбен. Эһеги хыралах улагыт эпетнескиттә сыһыңыт бар болон беги бөлгәйне хелегер опут хитиме быстыбакка үшөйдик келе турар. Онна бу сетевой участок элгәйгә бары хурда үшөй кыра вария улладаганы күргәнник баһарлар, ухатаганы күнәң ара улар. Онтон барта баһарлан бу элгәйбит ота битәһәккәнгә күрдә. Бу трансформатор булырда, ки трансформатор он эби биле баран 39 миллионна гөле быел бара турар ите 200 тонна поро булар яжар, онна линия электропередач. Бу иһиге улагат хыналаннан бу җөба хартскалар көрдөт ветераннары, онна бу иһияха улахан мактал элгәй җонун оны лукта җалта атта. Онна бу баһалыгын үлләветен бир хыл төтей болла дикка. Ол биреме егер мо электростанциялар гытта иксәүләлән биха Никоноров Алкивиат көмөләһәр бу Хеленевит освещениятı нем бардын кине көмөләһән бу опытын тардар хайыңы биреме үксүн үләне тавыт онна эхил план намыт каяктакпыт освещениятер элбек упорурамыт үлә ытыкпыт онна көмөләһәк кетенеренебен дига
Онна бұрағаныңынан есті күліғарды, онна катанық дұру үйені, үйладер сетейіне. Ел түмен тұтуға олық жағық қайыстыбатын, онна энергетикаға сіз комитетін грамотатынан нағырадыланалар. Ким Юрий Максунович, Саха Республикатын энергетикатын, онна спорт ветерана. Бүлі гәс отакелен сетевой частық тәрілегіттен, бастығыттан электромонтерынан, тыынка 972 ылттан, төрдон 4 сылыстата, әңкеле соқ ләләбіт жылу электрик. Пенсияға да бардар үйнайы үйнерітінен күске үләлиғыддар. Арас тамнақ спортивнай күрақтарға күн бүгін адлы әдердерден тәңе керсір спортсмен, наставник. Элтімен тұтуға олақ жаға қайыстыватын ona энергетикаға сіз комитетін грамотынан нағарадыланар Варламов Леонид Михайлович. Саха Республикатын энергетикатын ветерана, Ленин орденнақ Элгәй Хопқостан электрик иретінен үлелен, Элгәй сетевой жастығар хүрбі сыл, ЖКХ-ға хүрбәтчі ғыл өте собастақтық үлелі ғыджар. Наградаланар Попов Валерий Николаевич, Саха Республикатын энергетикатын ветераны, 36 ғылыстата Элгәйтәғі сетевой жастыққа күскөлеләбіт электромонтер. Элбәқ әдер үләхеттерге наставник табыт, өрәппіт аға табарстыра. Якут Энерго публичное акционерное общество Арга электрическая системler. Якут Энерго публичное акционерное общество Арга электрическая хитимнерин мақтал сұруынан нағарадаланар Иванов Егор Гаврилевич, Элгәйтәғі сетевой участок мастера. Салгы ғабделерге тылбірілер, Сунтар улуғын промышленность отделын начальнигар Мирослав Валерьевич Ивановка. Увастауллах Егор Гаврильевич, он элгәйті сетевой участок үләйттері, бетерәннері. Егені муниципальный район жағалтатын атыттан, Хунтар улуғын муниципальный район жағалтатын атыттан, онна Хунтар бұд улуғын аға бағылығын Анатолий Васильевич атыттан, иделяқ бұрағанник кытынан, оны дағынан Ленин орденнақ әлгәй хопхоға бүлітәғі гәз, өңітінен туғаммыда бионаллақ, өріләқ, күннен итетік істеңнік әғаддәлейбін. Бара бәккә білағат, энергетик едеті хүддәқ, әппетнестәқ, хүддәқ, надалақ, онна жоңға әргіға олталақ болар. Ехеге хобастақты күләләңет, жеға оққа мәджі ғылас, онна ғырдық болар. Бұ өріләқ күнге бағарабыт, чәген чәпдік дұрубияны, үләғатығар үддіктен үддік сетихилері, онна тұс олық құтығар жону соргуну.
Сонтарлуха муниципальной терли тюэске кетеллер за заслуги в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения Сунтарского улуса беленнен наградаланар Егоров Валерий Васильевич, энергетика салатын ветераны, Новосибирскайдағы электротехнический институты бетерен келен Ленин орденнақ Элгейхов Коска электросех салаятчытынан өрсыл сүрін электригінан онтан тынчы 992 ғылттан хүрбе үс сыл ұстата Элгейтағы сетевой участок мастернан үлеләбді. Сонтар улуғын бағылығын грамотатынан нағарадыланар Жирков Алексей Михайлович. Ағаларын туян қатыран 1911 сылтан 32 сыл ұстата Элгейдегі электростанцияға монтернан лелен пенсияға тақсаны білеген оғылырын далбарғар Жокускай коракка олырыр. Сонтар улуғын бағылығын мақтал сұрықтарынан нағарадаланалар. Тимофеев Владимир Михайлович, энергетика салатын ветераны, өлөкметәғі техникумы бітірен кәлін баран Элгейхов Коска электрик табыта, Хүрбекки соустата Элгейтәғі сетевой частакка электромонтернан үлеләбіті. Сонтар улуғын бағылығын мақтал сұрғынан нағарадыланар Захарова Надежда Ивановна. Хүрбетче соустата сетевой частакка Элбек Эрджон коллективігар дела мұратчыннан үлелен дірін ұтықтаблы ұлар ағанаставник сүбәхет амағыт болар. Әғаддәлеміт жону істің ұрыннан әғаддәлер Карина Попова. Төрәбіт тойду төріт төлбә сақы кейтер қандық дыбәйләқ атын сеттен оттан ұраты кере. Тартарылақ чоғас болар. Орта дойду туық бар үтуеті, кереті, кейінің түспіт, бейіккін ябыт, ие сіргер түміллен, сүрәққір бұрғар уянар, көккін сүргін қанаттыр, өйгін санағын үркітер, күз оғабер әрел кымы сағар. Степан Датыскинов талыгар, Мария Семенова мелодитыгар, Карина Попова талырутугар сугуна. Күнеги лабағыны көнеде Көйгіз чичақын көтүде Уқтар өрігін илаңын Уяра долгуя қамсаңын Соғына
Sürgünüre teriladan Kubağını göllerge dayıdan Mudukça sıtınan dolanın Mumutan dolguya kamsanın Homoy homos kudoya Sahajo sarigipine denge Sagaktan sagakka tiengin suguna Karina Popova. Gäbitiger bölügäs modon köy qalbamıta bihon sılın beletir üörülek gününen östü tögül ägärdelerge sığınaga ıngırağın el gäbit nälegin ağa bahlygın Pavel Anatolievich Gergoryev. Elgäyin ehlegin bahlygın gramatатынан nagaradalanar Яковлев Алексей Валерьевич. Элгәйтәге сетевой участокка электромонтёрынан хүрбе хеттахыл үтө собастактык үлелир. Алексей Валерьевич профессиональный үрдүк качествотын таханан бетин үтө санатынан олоктак састак жонтал катыгар элбәкте көмөлөһөр жиңнак эдетигер бернилек онна сатабуллак народ электрига болар. Элгәйин ehlegin bahalgın maqtal surugunan nagradalaналар Сёков Андрей Андреевич. Элгәйге Сопкоска нehлекке өрсыл электригинан сетевой участокка 19 сыл устата үлелер bir аға састак ветеран. Элгәйин ehlegin bahalgın maqtal surugunan nagaradalanar энергетика салатын ветерана Жирков Михаил Михайлович.
Элгейнехелеген бағылған мақтал сұруғынан нағарадыланар Никаноров Алквиат Николаевич, нехелектәғі сетевой частак электромонтера. Жара бірін қатысқа түйебет. Өсі төгіл нағарадалы мұджаммутын әғадділен берек қайын. Салғы әғадділерге тыл берелер, әлгәйтәғі сетевой участок мастерығар Егор Гаврилевич Ивановка бағалысты. Күнді ветерандар, үләйттер, ветерандар әлбән, молодежтар бар кәллелер бұғылақ, мұны балдар, оныр ол шейеттен кәллелер. Оны күндігі жыттар. Бұл бүйоған сылын нұрат өтер, ақсыня ам-дамтымды өтер, оты қолбанлар, білген бары бұғырдыққа, ғыласқылыр да қопы барды. Жа олаттарын электриктен үлеті, түйінлері күністері, хайым болын, кығым болын, хынялың ден хоқ, түйін болын, оны тияп баққалар, барандар жоғыттарының оралдар. Оның тоқыдынан профессиональный бұрағаны кетінен ағардалевен, оны бағарауын жиғатер оқытуар, етіңі болынлар, дұрубай болың, оны жоллақ болың. Сонтарылуын рәс мақтал сұрғынан нағырадылынар Яковлев Алексей Валерьевич. Наградованный Никаноров Алквиат Николаевич. Яковлев Владимир Валерьевич. Наградованный Степанов Иван Парфеньевич. Иван Парфеньевич Сеяне Эгиттен. Наградованный Алексеев Виссарион Григорьевич. Сонтардағы рәс мақтал сұруғынан наградованный Яковлев Валерий Николаевич. Наградованный Александров Альберт Анатольевич. Ветерандар бітер Андрей Андреевичка сүйекіп.
Меркурьев Владимир Васильевичка. Üleni qohunlar kıyallar, onan bu elgayı eres halatыгар ülelebit, örgüllar ülelebit, olatlar bütün össü tügül eğaddelen berek kayıp. Onna da bugünkü börüle kırgaydak gününen naqaradalan mutjunu eğaddelir Klim Petrov, kıyıga julur. Dengan ada dokter, bayi ujian yang kardelahan, atau sebetulnya tahan aja mereka. Kau bas karata, apsihi, karena barai, altari, coburuyu, bukotoru, turu biari kaitari, turun tusku, turu bahar. Coba berdiri, tuduha, timingin tuakun, turbutuha, tupsa tura turugura. Hey cengeret terkhanna bar gitualandır, sürak teber bitiyer erenler çimin elbedir. Hürgel sulu sürdüger, kıyvata inniger. Hey cengeret terkhanna bar gitualandır. Sürekte bir bitiyer erenler çimin elbedir. Hürgel sulu sürdüger, kıyvata inniger. Otur sana, ürgüs batas, oyun turan, onu batız, tutan baran, tutus kabız, tuz tutuhun turula sen. Yaktın biran kebreme, keller solu, en kete sana terden, sılayıma, sargı solunen batız. Hey çeynerettir hanna bar git olandır, sürekte bir bitiyer ereler çimin elbedir. Hürgel solu sürdüger, kıyvata inniger. Hey çeynerettir hanna bar git olandır, sürekte bir bitiyer ereler çimin elbedir. Hürgel solu sürdüger, kıyvata inniger. Вологото, оқтума, сирибору кухума, кыта таластырдыкка, өрөгөй сулуха, жаралыйды! Hey şeyngerеттер ханна бар гыдуаланыр, сүрәктә бер битер әреler çimin elbedir. Hürgel sulu sürdüger, kıyvata inniger. Hey şeyngerettir hanna bar gıdvalanır, sürekte bir bitiyer ereler çimin elbedir. Hürgel sulu sürdüger, kıyvata inniger. Hürgel sulu sürdüger, kıyvata inniger. Kohuttarga kıyı vata innigerden turan bugünkü юбилей дәхтәрәһеннән чуасты ыллы сытар нәйлектер бүт агабалыктара әгәддәли келлеләр. Окурдук сынага көрсөк кайын көндән хәлеген агабалыга Иван Витальевич Константинов.
Өтөкеһеннен энергетика алатын өлөһеттері ытыктабыллах бетереннер оту биһиги бу күндее жонун хергетин атыттан тус бэм апыттан эхигини барыгытын иделэх бараханниккытынан уонна элгэй участагар от колбумута бүйөн хыллах үбрүйдэх хүннен ититигистиңник эгерделибин уонна биһиги күндее жона хергете мактаны этибит биһиги өттө бу корсун кохуун олаттар бытыгар кыхыны хайыны билинмекке түүнү күнүһү билинмекке бу хүрдэх үлели хиджалларыгар жебит хырдыгар жебит хылаһыгар эссе төгүл мактанан тураммыт бу маннык үлегетинен эссе дагы жон макталын ыла турум туз байгатыгар жекергиңдер туйгун доробияны жолу оргуну багарабыт энни ден тураммыт биһиги күндээ жонун эргетин атыттан уонна туз бээмапыттан мактал хуруктары тутталарыбын көңүлләң ол курдук биһиги мактал хурук туттары этибит Егор Гаврилевичка элгэйи участаган мастергар Курдук кендики хылларга бигин эхлеккеттон от үттүгер элбэх үлелер бардылар. Ол курдук алгы элбэх баланнар баалар онтукабытын хитерекпит. Оннотто биһиги манна күндeen эхлеге бары билер кихилергер. Бу Алкывият Николаевич Никаноровка эме мактал хурукпутун онна хэмэй белэхпитин турабытын көңүлләң. Эссе түгіл барыгытын барахыннигынан толлох болун, дорой болун. Иван Витальевичка баргамактан салгы ягадделерге сынага ыңрыллар толон нехлеген ага баалыга Андрей Светланович Павлов. Күндү Егор Гаврилевич күндү ветераннар эхидне бу энергетиктер күннеринен единственник агардалибин. Бу мен этемете бу БММ энергетик электрик иделакпын, онун бу убайдарым туяктарын катаран деби курдуну үйренметим. Муманна ветеран убайдарым балар Леонид Михайлович, Валерий Васильевич. Бу эяка ото күскө мактаны мета бу электрик идетеден отой эзергедылы хедак онна хедактак болуга отой үйретер дене тек канада онны бу электрике болар тон үсүгай бэм отой хобби курдук билигин иджахаджабын онон бу бэбет иделак бараханник путнан онна элгайна хелегар вот хитиме холбомута бихонсулнан этидисник агадделан Оны этен турамын, толан нәһлеген олоқтақтырын, оны жағалықта атыттан ағырда хұрық тұттары етебет, толан хериттен ұтыттан тарылақ. Ол бұтығар Альберт Анатольевич. Asatagul kundu veteranlar ehidne bu energetikler kunlardan etidisnik agaddalibet. Коронейлегенин багылыгын мактал сургунан наградаланар Иванов Егор Гаврилевич, элгейтагы сетевой участок мастера.
Коронехилеген бағалыган грамотатынан наградаланар Никаноров Алкивиат Николаевич, нехилектәғи сетевой участок электромонтера. Бүгінгі өрілік күнге төрөбіт нәйлектергер от сітіме сайдырын туғар үләні өрі тұтан сүнкен қылаты кілдер сүйіт үләйт үте жамбутығар өссі түгіл 90 үтістіға. Уанна күнді жамбутын келен әр сарқылақ саңасылынан уанна 2-тінінші сүрбе үс сыл арасыяға аға сөбәйт. Сақабыт сиргер үле, әлгәге от сітіме қолбамыта беғын сылынан өссі түгіл әғідделен тұран әреккес ұрыннан әғіддетін унар Карина Попова. Sörüm telga min sipsiyebi Sörüm telga erük hepsibi Susta hallanım anniga Terebi jalla heripi Yesir hinger giderelli Göre geçeceği gitari Yıllar jollo heripi Taksari küdüm sarıdan atırda Telga min sipsiyebi Sörüm telga erük hepsibi Sulusta kalanım anniga Terebi jalla heripi Saharga otugan sulan
Попова. Обастабыллах сунтардағы рес әлгәйтәғі участагын бары үләхеттерін, ветераннарын, өделәк күнгітнен уанна әлгәйге білутәғі гәс отықылбамыта биоғын сылынан өссі түгіл етейтік істіңнік әғаддәлебіт. Эһеге сыралах үләгәтегәр ис түрәк бөтеттән мақтанабыт, сыаналыбыт, әлгәйбит саддита, жонолого топсута, эһеге эппеттә үләгәтеттән быһатчы тотулуктак, эһе кабаргытыгар кытанак доробияны биге туруктак улого, жекергеңетегәр жолу соргуну багарабыт. Уанна күнді бар жаммытын үрдік сыанаға тақсан уапсай қатыскаға жабары түхек қайын. Устулар да тағарық қайын, онна уапсай қатыскаға